Cilj foruma pozberać veľké číslo mladých, ktorí sa žadajú angažovať u svojich štretkoch u rozličných procesoch, u oblascoch u kotrih robia i o kotrih uča, že bi zljepšali svoj štredok, ali i društvo vopšće. To hviljkovo problem, z ohľadom na toto, že u ostatnjih 25 rokoch 7 milioni ľudze pošli z regiona do zahodnej Evropi, co za državu veľká utrata. To ti ljudje še vracaljem, keď dostanju dobri robotni mesta i keď hodni zarabijac 5-6 tisjači evra, ljeboholjem 1000 do 2000 evra. Na prepodavanjah bilo bešedi o rižnih preprečenjah u vytvorjovanju karijeri, ali jih smisel nasampred inspirovac mladih s pozitivnima prikladami prepodavačoh i ukazac im, že i u tej žemi jest prostoru za uspih. Forum budžetirvac po vtorok 22. november, a organizovali ho Evropski ruh u Serbiji, lokalna rada Novi Sad, Beogradski fond za političnu okremnost i Evropski fond za Balkan.